Ja sam Nebojša Medojević, slobodni građanin. Kada je u pitanju sudbina moje države, budućnost moje porodice, sloboda i demokratija, ne pada mi na pamet bilo šta da rizikujem. Svoj glas dajem u sigurne ruke. Liberali nego što. Ja sam Marko Stjepčević, a ovo je moja sestra Marija. Oboje smo nosioci crnog pojasa drugog dana u karateu, a ovo su naše medalje. Liberali nego što. Ovo je Anika, ja sam Aco Tabaš i živimo u crno-bilom svijetu. Hoćemo da se to promijeni. Kad te noću čuvam ja, da raspavaj s osmehom na usnama. Ja sam Edin Krnić, autolakirer. Liberali nego što. Ja sam Marko Jelković, maturant matematičke gimnazije. Moj izbor su računari i liberali. Došao je dan kad mogu da glasam. Liberali nego što. Ja sam Miodrag Šoć. Rođen sam i živim u Podgorici. Doktor sam medicinskih nauka i radim kao načelnik odeljenja sudsku medicinu Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, a izabran sam i na katedru za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Podgorici. Moja supruga je također ljekar i uskoro će biti specijalista ginekolog. Imamo 2 djece, sina i ćerku. Jedini siguran put u nezavisnu Crnu Goru, liberali nego što. Yes! Ja sam Zoran Bojović, građanin Zabjela. Nemam vremena da žurim. Attention please. Attention all passengers for the Boeing